helai muna local khom zong zong te tin helai muna ron kal ve thei kher lo nakina social media platform lama min lo clear tu zong zong te po vena hian atharin chi bai ka buk tuwa remna ni chi bai po in zawa in kan buk tu chuni nam movement chung chang le ara chua zofa ten azar kan zo mek te kan thang le thar te na azar an zo chozel tur India Constitution chu India rama chuan lal berani Supreme Court kan ti te po hi India Constitution keng nung tu vong tu khan lan ni chau zo ka chu tiang chu ani laya India Constitution a hum him na kan nam si pai tele kan tam movement awanga mi zo fa te kan han nei bik te hi alom om khop maya chung chang te chu voina hian a point khep khop han soi chu a har deu mai thea ma seron soi theyang angaron soi fiah ka tum do na tin chumi ina akai noi dan le rei India sarkar na siam te tin asiam zel tur mizo ina in hum him na kan ne wanga asiam theilo dan ngani dan du thala mizo te ta ne mo mizo ram ta na parliament me ko na asiam theilo dan te po voina hian ron soi kan tum do na ni hemi nam movement chung chang chu kai ai sia de ovek zok in ni ka ringa thui tak ka soi lovanga ka soi du ro chu kan nam movement kha mizo te kan dam kho chwa zel na na ti lo thei lo nam anga mizo ina kan ti fu per kan ti fu lot lak ani ti hi vena hian kan sia ta poimo hei kapa te poina soi thina midam te poina soi thina sa kha zakwa som ruk paruk malam de to khan mizo nula ten vai tlang val ten na aizol khopuya le aizol khopui ba ka te po khopui mizo khopui dian te utanga te po alo ni o me sunday tlaya vai tlang val len kwal puya an thom no tha te na in cheya vai tlang val te na zalen taka sunday tlaya te le hun poi mo te len kwal kha mizo nula te nan in lo in ti mu man to ni o me zaka zakwa som ruk paruk malam khan tun laya kan ngai tua chuan thil om lo tak ani ma se kha thil tak tak ai zola thleng ni te po in an soya chung chang kha chiang sok chut kan thai kan zinga tam tak an oma khatiang khan mizo ram hi le mizo te local chhozel taila vai fa pai te vai tha hi tong moi lo ni su sem mizo ram a hian kan tam don mangai ti te po ti angai tua theng ka ria chu wang chuan MNF movement hian a movement shim in Remna ma po khan mizo te hi mizo anga kan than len zel nan te kan din kho chua nan MNF movement khan adin ni la tang khan mizo te hi min chan him ngal mizo te hi min chan nga la ni ti hi voinan ka soi duwa an movement chung zong khan mizo nam za na te mizo nam nun moi le khovela mizo te riat ve kan dia India Constitution hi la te po mizo ti wat te po tam takan om na chan hi MNF movement kha ania voina kan soitum in Remna India sarkar le MNF in Remna ra chhuate ti soitum kan voina hian in Remna ma po khan nam movement hian ra chhuat tak kan nam tan kan sakhwatan ane ni ti hi thumang reng kan soituwa kan nam kan hum him hian kan sakhwa kan hum him nga la ni ti te po hi kan ngai to thine mo ti hi karil ruwa om fo thina nam maral chuan sakhwa hei ral tel thin chu wang chuan kan sakhwa na hum him nam po hian kan nam pasal tha ten pulal te nga hova thi le lu chum huama movement an lo nei kha a hlutak zet ani ti kha kan soi tu ni te chuan kumsom ni nam movement an ni melan mu chho don kha chuan har san na tam tak anam movement lama har san nan to te leadership in thak thin te in phat san na te ta India intelligence te na thiam taka ngani kan nam movement atel ve nge te an ron ti puya an ron buma te point te ang katiang na movement phat san tura an ron ne thei te po kha tam takan omani ti kan ria tun thleng po hian katiang rel ru pu kha
kan na movement sung changa hian an la oma khang kha chu va era fati po ngai point ka hrel lova khang zong zonga har satna an chau lai te kha soi tur tam tak omin karinga ke ai soi thiam ten soi sela kan lok pui zok karinga ma se kan to pikina sir ve wangin na sir mel wang kan soi ve a te chuan kan ko than te pol sang sir lai pol te le kan NGO dang te puin Mizoram muan na ve sela ti in a toy zong kan soyanga kan nam si pai te pon bia a central sarkar te tin thiamang ang le theyang angin kan ko khan te chuan nasatakin ma an la ni ti kan ria a ko khan malang na chu pol dang ang te po kan malang na te po ni zelani ti chuan kan nam movement nei mek tu te ko khan le khotlang le mizo mi puin kan au chuaka khati lai khan lo chuakin ral thuam te ta in India ram nen khan indem nas te siamin thate khan nung chho po ni sela mizo mi pui chu kan lom mai om mange ti tur te po ani na la ya oma ma se MNF nam si pai te zorama an ron chua in Remna aron om khan muan na le Remna a oma ni mai lova India dan puisiam that rupania State of Mizoram Act te Parliament na pasa chu mai ni lovin India mi thiam te zinga po soi hat tham University thang seminar te po an nei hat natling 53rd Constitutional Amendment Act 1986 India dan puisiam dang lam voi som nga pathum na kha India ram thunei tu sang dan siam tu pol sang ber parliament na pas rup mai ni kha dan kha soya lo em maya kei po hi BA owner sa te MA a te MPhil a te constitution lam khoi ti mayang political science zira ka MPhil ate po constitution te ka subject te po ni via asoi ho na te po hian university ate kan tilain kan professor te kan mithiam te tu soi te ka ngai tha foti India constitution ti dang lam na voi som nga pathum na manga article 371G kan ti tak hi alo lua dan alo ni dan hi mizo nam tan aro puya kan riat chit to nu mani se kan riat fo anga ya ni chu faina hen ron lu chil ka tu mani chu mi ma chuan eng tin nge rem da ka sai na ni thei ti lai hi ngai to tham khop maya kan ria in kan traffica in dere kan di khan tumru na takan ne ya tin mizo mi puin tumru na kan ne ya ko than ten tumru nan ne ya chu mi zom chuan pulal de nga te puin mizo mi puin tu da na kal velo thei lawan ni ya an mathir le an til tum zalen nak fam kim khen ngal mai kha theilo ma se mizo mi puiten Remna le muan na kan tu miau to wangin Remna le muan na a khen theina na in Remna kha kong kha zon ani ta chulaya chuan poimo mai an la soi lar po mi soi po ka hriat lo ma se document ka nei ran hi oma chu Indian National Congress Central Sarkaran lo ne tu na ka soi hi Indian National Congress INC ti thin laya INC party le MNF party political party tak kan la ni lo ka ti lai khan MNF in Remna an sign hi hi in Remna thuthlung khan ni mi lo ni Memorandum of settlement kan ti mo peace accord kan ti khan ni lo wa peace accord ma in peace accord kha chu zun ni som thuma sign ani ti kan traffica zun ni som ni panga hian Indian National Congress le party le MNF hian sarkar ang nilavin pol pani an ni angin in Remna thuthlung ma sa zo hian sign ani ta hian Arjun Singa vice president in zun ni som ni panga saka kwa somriat paruka pulal denga MNF president ne in Remna thuthlung ma sa zo pol pani in Remna siam
hei hi ngai na chan chu kan trafficin ka ring chief minister te legislature party leader te hi central sarkar na ruat ngot the ni lo state sarkar na ruat the ni lo political party na ruat ngai ni tlat mai ni Mizoram kha UT atangin state puitling ai tlang kai to na memorandum of settlement te post sign ani to na athupung chuan an lo en hoin an enge mo in rem na tlang pui chu an lo nei to ni nge yang hetia party padina agreement an sign dana hian chu wang chuan Mizoram state legislature party leader tur te yang chief minister tur te kha India sarkar na ruat ngot thei India dana ni lo wangin khalaya til te khan ruat angaya Congress party kha central sarkar a sarkar laya ni ya MNF chuan thuthlung te kan sa an saina an lo chuan Mizoram interim sarkar a chuan sarkar na chang turangai ti thin dan poni chu wang chuan ngun takin INC le MNF in ngai tuanan manga he an agreement he an atong kam appoint agreement ti thlapani June ni som di panga an sign a hian Mizoram sarkar thara chuan coalition sarkar an nianga chuta chuan a leader chu pulal denga MNF president an nianga deputy leader a pulal than hol aniang ti ta chiang takin ta hian an ziaka chu mai ani lawa Remna te sign ani huna central sarkar le pulal tengan mo central sarkar le MNF in ani an ruat niya pulal than hol chu chief minister tangina in resign anga chief minister thar state thar ni to dona wangin chu ta chuan pulal tenga chief minister thung toang ti te chiang takin he agreement a hian in ziaka kasoi tum chu Mizoram state sarkar ma sapera pulal denga chief minister kha Indian National Congress ina apom le arot thapa chief minister ani helaya lo in ken thilani lo helaya tu tena boka kiana chu chon achera kiana kan ti fel thil kha ani lo wa UT chief minister kha state sarkar chief minister ani ngot thailo asan chu UT chief minister tutura thanan nia abem barzat te po state kan ni kha chona dang chhote ni chu wang chuan voina hian point ma sapera kan riat to poni mai the kan la riat lo poni mai the ya ka soi du chu INC le MNF in pulal tenga kha chief minister turin agreement siamin an ziaka chu agreement chu June ni somni panga sang ka chu somriat paruka ania helaya Mizoram Congress tenamo tu tenemo a chief minister ni selaki anila ti ang chi thil boruak anilo kha soi ho na khan Mizoram Congress pon tel lo ni na lang ti kha ka point ma sa per ani chu an ni phota ti chuan chu tianga ruling party ti mayang central ruling party le Mizoram MNF ram noya tanga lo chuak rural tour tena thutlung na an siamang chuan thil kha kal chhozela atuk tuk le loka nisom thuma memorandum of settlement ya copy hi pulal khaman min peya mana to khan karo khop maya memorandum of settlement peace accord kan ti kha nisom thum chu na MNF ai oin pulal tenga na saina soinon ngai lo na kan soinon kher tiang India sarkar ai oin home secretary RD Pradhanan asaina ten Mizoram sarkar ai oin pulal khama asain bok ani he memorandum of settlement hi a lukhop maya Mizoram remna ron omta ti khachu movement te kha MNF khan nei lo sela remna khachu rem mai theya a remna kha ka soi ne bla mani lowa ke chuan in remna thuthlung kentel ara chua zok hi thlu ka tia zirlai ka ni lai point ka chiar ve thina
มีเสียกชนข้ากันเชียตันนี่ไม่อยากติดไล่จวนอัตเต็กตักตักอาศิกในจาร์เป็ดตู้อินาอัปเปกกปีที่ติดไล่จวนกันแล้วนี่เชื่อเราน่าจะไล่ปูละมาจวนเลยขับผู้เสียขัดชุดตั้มไม่นี่พาร์ลเมนต์อันดิเบตันแต่ข้าให้มีจุงจางอันสวยเขาอันดิเบตันแต่พวกข้าอินเทอร์สติ้งลุตุกันเนี่ยข้าไล่ขัดจูก็สวยทุยเราว่าติดจวนเริ่มนัดทุดชงจูจูนนี่สมทุมมาจวนไซน์อันนี้ตามิโซน้ำมังปอยน์มิโซรำชูงอมเหลวมิโซรำปนอมเตปอยน์กันหลวมกลางนี่นั่นหลังเองหมดขัดที่ไล่สวยเดียวเล็กอมขัดจูมิโซรำชูงเราลูเวนไปสิGreater Mizoram ang tiwa Greater Mizoram movement alaw tui le MNF movement ma avang hian kan area chop hian Mizoram ak rin lu kan ni ve ang tilo base te po khan oma kha ro kha chuwa takin he memorandum of settlement ta hian a changhal lawa ma se khami chungchang po kha memorandum of settlement ta hian chiang te in zia oma pulal deng ale ho te khan Greater Mizoram kan ti mai Mizoram tuna a geographical boundary baka a area dang Tripura lamte Manipur lamte pokha nasa takinan di mana ni ti soilan ni a he memorandum a here of settlement a hian maste India sarkar hian sarkar angin tu a procedure kha India dan puya khan procedure fel taka oma India dan puya hetiang hichu a procedure fel tak sa nia chu ang chuan ngai tua thei lo chu ni lo ma se India sarkar hi kanin commit lo kan tiam lo wan ti thung ani chu wang chuan the ten khatin an lal na ringo tan dua Greater Mizoram te po kan MNF khati hun lai pulal deng ate khan an nor na tok lo ani ti te po kha so yom deu ni ome ma se an nor na to ka an nor na ma se agreement banga state boundary hi ti dang lam mai chi ni lawa kon chu ngai ni procedure fel tak India dan puya a oma chu ang chuan di the ni ma se India sarkar chu kan tiam lo an ti ni khalai te kha kan soi du boka thil tam tak soi ni in mizote himnata na article da bel chungchang hi a serious lea kan ho tu te po kha an tang na ni ina langa kan riat angin India dan pui article 44 directive principle of state policy political science zirton kan ria huang chunga khan article 44 article somli palina a uniform civil code thi India citizen zong tena te hani chunga hian uniform civil code ro rel na regulation mumal taka India citizen zong chunga hian India sarkar hian uniform civil code hi ataka len chu atum turani atumang tin India dan pui original dan timayang article 44 khan zia lu khan ni vung mai sia kha article 44 uniform civil code tun hai apo kan soi hi pulal deng ate khan an huchiang le nin ka sia constitutional student kan yang poien hei kan analyze ve 14 enga tinge article 371 zia mizo te hum him na dan hi MNF khan an lo phut lata engtin nge indira kanti nen te khan pulal deng khan thuthlung an lo nei thei indira kanti kha thi zui ta kan riat angin athi ta ka wang khan Rajiv Gandhian prime minister ni na aron changa anu thutiam anu commitment timela anu ne na pulal deng aten an lo soi to kha ti hlotlin atum chu wang chuan article 371 g hi aron chuak ta a helaya khian bot thachi flex sang chi mai lovin rei tak om thei turin article 371 g hi mizo mi pui zong in MNF movement manga India dan pui nuaya constitutional safeguards asap tungin dan pui in humna dan pui in hum himna mizo tong chuan mizo ten kan nei bik chungchang hi nasataka soi tham le tilar tham te ponia
chu aizol mun lun lai mun tanga te po da zel kan tum dona tin kan officer te le kan sarkar na thok te po hian sarkar an kol na kunga po hian hen hian ria thingai khop maya chung tur te po chuan a leaflet le thil dang information dang te po kan sem zel dona ni he dan puya hian chiang takin a in ziaka India dan puya hian thil dang eng po lo in ziak sa ma se atiani notwithstanding anything in the Constitution of India mo notwithstanding Parliament dan khoi ma hi heng anuaya Mizoram sakhwa Mizote sakhwa na emo van tlang chin dan phungte social practice kan ti khamo customary law le custom le social practice Mizo nam dan le aken ko dan Mizo customary law le a procedure akha chungchang te Mizo nam dan be chana khotlang ro rel na Administration of Civil and Criminal Justice chungchang te tin ram nei tu ni na le ram in le chon le in transfer in pek chon chungchang a te hian Parliament khan emo India Constitution khan tan tang article dang dang khan lo in siak to le khatian kho ma se Mizoram pi ka chuan India Parliament dan eng po kha lo pass lo ni sela Mizo te sakhwa na te Mizo te nam tan chungchang te Mizo te engani ram in ro chun ton dan te in pek ton dan te mo in le sak dan chungchang akan Parliament ro rel kha Mizoram a apply thelo Mizoram Legislative Assembly in resolution mga apom puizet lo chuan ti ne he thu hi ro pui ka thina ka ngai tu na hian ron lut non fo thina ni Parliament thu nei zia te kan ria ma se Parliament tina dana pass kha MNF movement avang hian Mizoram Legislative Assembly ina kha Parliament dan pass kha apom puizet lo chuan kan nam dana te kan sa khoni phung te nam dan kan ken ko dan phunga te kan ram nei dan phung te ownership le transfer of land chungchanga te khan Parliament dan khan Mizoram a effect aron nei thelo Article 371 te chu Arunachal Pradesh te poinan nei lom Sikkim te poinan nei lom Manipur te poinan nei lom Assam te poinan nei lom Andhra Pradesh te poinan nei lom Goa te poinan nei lom inti mai thei then khathian an ti thina khachiang lovin Goa Article 371 te Arunachal Pradesh Article 371 te Assam Article 371 te Manipur Article 371 te Andhra Pradesh Article 371 te khan an ram hum himna Parliament dan siam laka in hum himna kha an nei velo re Nagaland le Mizoram chin kan nei chu wang chuan he constitutional safeguards constitution nuaya in hum himna Mizoten kan nei hi Remna thuthlung ina arun ra chua ania apoi mo ani constitution ti dang lam harazia te chu constitution zirmi chon kan theveka ma se constitution ti dang lam ani mai lova kan nam tan hum him na kan nam chungchang hum him na kha constitution amendment khan Mizo te bin pe a hei hi in rem na thuthlunga thil thadang tam tak pom in rem na thuthlung thlut em na hi ni a rem na ni kan lom te po hi kan lom om tak ani ti kha kan soi dua hei thil dang po oma the state of India the state of Mizoram Act te po sa ka ko som riat paruka Parliament da pasa chung mang chua chung chuan kentil eng mo sa ta na ya kha kha chule chutia state dang te na adang lam na em po a om chuang lova tin
sequence of events and tia Remna sign like han Remna thuthlung sign like han hey point nga hi omani point nga hi oma hey pulal de nga na sign thap maya RT pratana home secretary na sign na pulal kham na sign na he sequence of events sign thap an ni te hi MNF ro pui na kha an ni ya ko te su sign phone ni ya ma se hey sequence of events hi kan thalai te po hian kan zir lai te research te tu te po hian an zir chian fo hi tulin ka hria a helaya ti turle ti lo tu remo hi zom a lo tha em a India sarkar lai pui po hian MNF ne na in Remna thuthlung an sign hi an zom tha em ve tlat me ni MNF point an zom tha a khat ti zaram nuai rei tak lo om to ngol ve tak lulul ve tak te pon niang khang zong ten mizo mi pui du dan le ko khan trong trai na ngai pui mo ko khan mi pui te du dan ngai pui mo apo wa bang om lova pulal de nga te thu o ya ko kim taka an ron chuak te kha aro pui a legitimate em ane sak tongin chu he in Remna ro pui na po ania he in Remna hi tlom na ni reng lo constitutional expert tam tak hian India ram tlom na India hian ti lo top turati ni ti hi mithiam ho vai mithiam ho ina he in Remna an comments dan ani tlang pui soi ho na po hian ani zia India constitution lo om sa po hi an za lo mi ti te po omani comment chen khata chuan achan chu uniform civil code hi India ram citizen zong tan ti hlotlin tumani ang ti India constitution original constitution article som li palina ai zia kul sia hetia mi zote dan puin hoya him na pe kan ile si te chuan uniform civil code chu ka du lawan lo tianga a ho der to na sin mi zo rama chuan ti te po hi a code sign lim po khan university level a seminar tam taka soi ho thin ania anila taka he tun la ya hian Google te kan mang tang ka ya artificial intelligence te po hi tam takin kan mang tang ka kan ti pui phone ka ringa puram mo e po kan so chin la Mizoram Legislative Assembly hian parliamentary act hi alo veto thim ti khan so chin te a chan na chu the ti hi thlat me ni chu kan lo veto thei reng dam movement zara kan nam dan le kan sa khua kan ram hum hal da na dan le kan ram in le chon na te kan ram in ro chun na chung changa chuan parliament thutluk na he kan veto thei chu tiang veto thei na power nei chu Mizoram Legislative Assembly le Nagaland Legislative Assembly chia independent swal ve ve nam pani chia India sarkar hen lo thei loin re chungin he veto power hi Constitutional Amendment Act mangin Article 371 mangin mizo te himin pe ni Meghalaya tenan nei velo Uttar Pradesh tenan nei velo Assam Legislative Assembly te po kini ai chon an plian Parliament dan siam veto theinan nei velo artificial intelligence achon veto ti po tongkam kha mangani chu wang chon ai kan pu te ho pulal de nga te puzoram thang te puton luya ten mingkalam seng lawang he exame tam takan oma at president pro te ponoma anzara hian Mizoram MLA te hi India rama MLA til ti theiber kan ni assembly house ka kalu ve khan ka thu soin basak per chu India rama assembly house til ti theibera member kan ni ve hi kalom tak se ta pathian ne na polom thu ka soini ti hi ka thu soi basak per ka tongka mani Mizoram Legislative Assembly hian Mizoram Uniform Civil Code kan ti te CAB kan ti te kan lo hlau te woni ome Citizenship Amendment Bill Act ang si te Mizoram Legislative Assembly power hi kan sia tangaya kan lo du lo theina power veto power kha Mizoram Legislative Assembly hian nei tlatani Uttar Pradesh achon MLA chu kan le tam takan om Parliament ro rel
เวโต้เทนั้นในเวโลการนัตตะกายนั้นในโลมหาราชนั้นในโลการเชนอมสเตสติปุระเตมณิปุรเตนั้นในเมียโลมาเซียมิโซรัมส่วนกันในทัดจู MNF movement ราชัวเลอันรอนฮอนลุดตุกอันนี้ให้MNF ทลายที่เฮียนกันสวยมิเทียมซาร์กุลาโป professor ปนิปทุมตุนทายไปจนกันตีเตียกันตุยปุยคบไหมค่อยไล่ IIM เตเนโมเตเฮนินทุรัวลิลา article 371G เอโม article 371ชิมซิรเจียนนะฮีมิโซรัม officer โซเต lecturer โซเต politician โซเตปวลเฮียนค่อย IIM เตเฮนรอน organize เซลารอนสวยฟิอาเซลาทอมังเอโอติเตฮีก็ไงตัวน่ะเฮียนเล่นนารีตัวกันมิเทียมตั้งตักเต็งไว้ตาตัวตานปนีติดชวนกันมิเทียมเต้นทุดิกเชภาษาเสละมีปุ่นทุดิกสุกันเชสโซเซละจู่ฟังชวน Memorandum of Settlement กันตีที่เริมนัสยามนะอินเริมนะเจียนนัสติยานิลาวาอินเดียดานปุ่นหน่วยมิโซเตกันหิมทัดนัตุระตานาอินเริมนานี่เฮอินเริมนะเฮียนMNFฟินะกันไงปุ่นหมดตั้งแต่พอฮีอารอนไงปุ่นหมดนัสคบไหม border trade จงจ้ามันเนี่ยพุทธังเตียกันนั่ง CDR Vice President อินอาศัยตัว international trade จงจ้างแต่พอฮี state มัลตันเฮียนพงตีฟักอาหารสักคบไหมมาเสียกัน Memorandum of Settlement กันพีสักโกตาเฮียนเราเองเสียคลิปแคบไหมอะจุงเราพอช่วยมิโซรัม University แต่พอให้กันกระสุกกระสุกสวัสดิ์นายเพชรมิโซรัม University แต่พอให้กันพีสักโกตราชัวเซลเฮียนไฮโคตแต่พอจุดยังเซลชวนสเตทปุยทิ้งกันเรานี่MLS สมทุมติดเชื้อกันสมเลียกันเรานี่ตัวตีไล่ขัดสู้เวทสวรรค์นี่จู่ฟังชวนเริ่มนั่นนี่ทุกลงเสียนั่นนี่แต่กันไหนเมฆลายเฮียนมีเจ้ามีปุยส่งเฮียนเฮเริ่มนั่นนี่อินาเกนเตลเฮเริ่มนั่นทุกลงอินาเกนเตลฮีกันเชียทาร์เลฮีอปุยโมตักเซตอันนี้เต้นให้เริ่มนัดทุกช่วงหันไซน์ชาวไลฟ์เวลคานให้ฮีนี่สมทุมสักขจักรสมเรียดปรุกMinistry of Home Affairs Joint Secretary North East จังตุยนามิโซรัม Governor ขัดตีไล่ขัดชวน Lieutenant Governor ตีลันยาเสียaddress อาโปเฮียน Lieutenant Governor ตีอันนี้ตาเฮียนให้ตัวเต็กตกหน้าด่านเล่ใช้ involve เปลด่านเล่ใช้กันไก่หน่วยป้องคบมาเฮWT message นี่ขัดตีไล่ส่วน wireless message แต่ข้าตุนไล่หัวจับตีเวลเตข้าเราเรานี่แต่พอนั่นหลังsecret oblique crash ที่นี่ให้พอฮีเซ็นทรัลสุรคาตรงเข้ามาส่วน crash หันตีงัดเลย message ที่จุดไปหมดมันนี่ตาเฮียน MNF รัมมูส่งเตนานำ movement อันนั้นเก่งโกนักกงอาคาร vice ไปเตลกาเตมอข้ามีอันนำ movement ไก่ตัวอาคาร case นี่แต่พวกข้าอมโลเทละวะตั้มตะกันอมแต่พวกกริงอาซาเจ้าจุกเฮ็ดจัวละวะข้างส่งอันเคส่งข้าเรมนั่นนี่ตั้งคานยังไงนี่อันฟิลิมเฟกันนี่ที่ Lieutenant Governor เนี่ยนะเฮียน Home Ministry ตั้งอิน WT message อันรอนทนนี่เคสคิรตักในแต่พวกอันอมโลเทละวะไว้เขาคันเคสเสียมหันเคสเสียมคิรดานเต็นเทียมมาฮาร์สัตนัดจิตินเร่งข้าMNF รัมมูเตจุงอาคารเข็นันตัวอันเข็นบุกมอลเลกาโปเคสคิรตักเต็นเสียมาอารัมมูเขรโลเตปข้าเคสเสียมเตปอมเฮอินเรมนัทุทุงอฟังข้างส่งละกาการนำ movement เลอะไกหน่วยอินเดียดานหน่วย IPCM หรือ CRPCM เคสคิรตักในเตปข้าออโตมัติกเคสในเราอันนี้สุดตานี่ที่เตปข้ากันเราเชื่อเราปัลเทียเวน่าเฮียนอะไรข้าเนี่ยเฮียนเงี้ยเนี่ยเฮียนกันรอนเล็กชัวดูชิมอันนี้สู้ฟังชวนเฮกันเริ่มนั่นที่
state danga state day an han lom veng chi temo eng mo akot an han lom ve thina ngot khani lo nam hum him na kan lom telani ti hi ke ni MNF mai ni lo mi zo mi pui zong zong po hian kan hriat tel apoi mo a mi zo ram le at nai vaya mi zo emo zo na thak mi zo ramaron om ve du te tan po he pi sakot hian he memorandum of settlement hian akong min ko muni ti kan soi to kha chu wang chuan mi zo in sui khom te hi he pi sakot awang hian kong thar kong ko muin kan omani ti zong te po hian kan ngai tuat hiam apui mo a india dan pui chunga ngai tuat he ni dan kha chiang takin memorandum of settlement ka hian ai zia ka ten ham that na te po rei takram boelo om te ni wangin state sarkar mo state mi puyang te mo aram mo te pual te po khan he memorandum of settlement mang hian ruaman zia thei te po nia ra chua tur tam tak po hi he pi sakot a hian MNF kan sarkara na chang kan thria chuan ala om don chau ani ti po hi kan thria apoi mo a tak taka pi sakot implement tur hian central sarkar point MNF arin bertur ania pulal te nga kha chief minister rose enga te po Rajiv Gandhi tenan titlat he pi sakot hi anei tu ina implement lo chuan a hlotling lo palang ti ten hlau ni na langa kha elaya tu in ken thilani lo chief minister sit te kha in ken lampang bo ro kan ni lo wa a pi sakot hlotlin nan Indian National Congress le MNF in andrua mananga helaya sarkar khal ron piang ani ti kha kan thriat apoi mo me